Congress Party chuan vawiin July ni somhni pakhat sang ni somhni le paruk khan Mizoram hmun hrang Centrala BJP Sorkarin FCRA Foreign Contribution Regulation Amendment FCRA Bill sang ni somhni le paruk Parliament session na pass tura at phochuah duhlohna le dodalna Black Day a huai hawt. FCRA Bill sang ni somhni le paruk dodalna hun hi lunglea chuan lunglei District Congress Committee huai hotin Mizo fet kot veng lai lunglea nei ani a thusoi an Party President puarla nun thara chuan India rama Kristiante nekchep le rampo na tanga tanpuina don thin ti topa rongbol na hrang ti sukuk chu he dani na tumle a ko ber nia lan thu asoi. LDCC Treasurer Pu Eric Arzo Muan Pu kai shwa in khoma lunglei District Congress Committee President Pu Aral nun thara chuan thu soin India rama namle sa kho in thliar shana ana satto thu soin Black Day manangai ta cho lungchia thlak thu asoya voina an pun khom chan ber chu sa kho thilani thu soin kumsak ni som pali tangin sa kho ti big nei BJP chuan India rama ro an rel tana sa khwale namtlem jok ti hum himna le India dan hrang te ti dang lamin an om chho mek zel ni asoin UCC le CAB chungchang po na satakan dodal to thin thu asoi. FCAA sang ni somni le pathum chungchanga po dodal na satak an nei chungin Mizoram Sarkar chuan pomtak thu asoya dan thale him tak Congress kai shwai na lo siam to a rampo na tanga tanpuina po caution ten har sana tok lovin an lo dong to thina voina chuan Central Sarkar in har sana shang siam sakin caution shang ten har sana na satak an to phata jok ni in asoi. LDCC President chuan FCRA Bill sang ni somni le paruk dodalna in khom chu Congress Party board sa inima se Mizomi puite le Kristiante dana thil poimo takani ati a Mizoram chunga caution shang ten pathian rongbolna atan foreign na tangin sumandong thina chutiang bok chuan tlom ngai polte point foreign ramatanga sumdong ve thinin mihar sa te tanpuinan le khotlang le ram hason nan tangkai taka an man thin thu asoya. Hetianga FCRA Act kumsang kazakwa sumsari le paruka tangkai taka Kristiante nan man thin chu kumsang ni somni atang khan BJP Sorkar chuan har sat na siam tanin FCRA license renew te po an phallo ni asoin kumsang ni somni atang khan FCRA kalphung ti dangla wangin Mizoram Kristiante nan tuarna ma tuna FCRA Amendment Act sang ni somni le paruk Parliament a pass an tum phei chu Kristiante tan dan sakai ani awangin pass ani lo na tura tangrwala dodalna trul thu asoi. FCRA Bill sang ni somni le paruk dodalna Black Day hi aizola chuan Mizoram Pradesh Congress Committee buat sain vana pa hol ko ta nei ania pula nun moi chuaw ngo Senior Vice President Mizoram Pradesh Congress Committee chuan thu soin FCRA hi kumsak ni som khan Centrala Congress kai shwai Sarkar line siam that aloni to a kumsak ni som paruk sang ni som pariat le sang ni som hnia ate khan rules manga khoidang lam zeu ni in Comin March thla khan FCRA Bill hi phar tum ania ama iro chu Congress Party le civil society tinan social na sat awangin chhopchu ani talova tuna hian chhopchu ale anita ani ati. FCRA Bill sang ni somni le paruk an dona chan soin pulanun moi chuaw ngo chuan tuna bill an putlua dan thar pas an tuma azawai ni lovina then chau siam thatani a foreign contribution dong turin certificate angaya tuna dan thara chuan certificate an hnol ta a an hnol chan soifi ani lova tu emo in FCRA deal ma se dan thara chuan hnol top theini in a hnol to chuan appeal na tur om to don lo ati a FCRA portal alandan chuan July ni sompanga thleng khan foreign contribution dong thei sing khat sangli zali somli le pakwa an oma singni sangni zali somkwa paria chu cancel to ni in sing khat sanga zani le sompani dang chu certificate dam chung apel to angai ani thu asuya hi hian hong chu Mizoram caution hrang te charity atan in hmang tu cham enkol na tele rwalban lo ti tan in hmang ten har sat an tok mek ni in asoibok. MPCC Senior Vice President chuan he dan hnuaiah hian ramdang tanpuina hmanga asset building le khawl leito te kha an du chuan an chusak top thei ni in asoya entirnan durlang Sinot Hospital in foreign tingin damdo in sakna alo dong to ani chuan an du chuan an chusak thei don ni in asoya durlang hospital tan FCRA kal tlanga tanpuina an phuna certificate kha alo to pa renewal phal saklawa me ani chuan designated authority and ruat khan Sinot Hospital an top thei don ni asoin hengba ka hian thil hrang rui hlonga enkol na tele nu cham enkol na te po achu sak mak theido ni asoin hetiang ani awang hian Mizoram Kristiante chuan mutmo hnar mo ani
angai thu pulanun moya chaw ngo chuan asoya heng ni thleng lawang ti ngot thi ani lova central sarkar hrai tu te che dan sheveka jammu and kashmir in kolni thi ti danglam theipo ani lawang an ti thin po an du chuan an ti danglam pop maya chu wangin he dan hi ani na angau ngawa pas ani chuan kan hmalam hmuni abwai khopang atibok pulanun moya chuan chief minister po hemi chungchanga hian ngen du anei thu soin caution hrai tu te NGO sang hrai tu te le political party tin hrai tu te hrain prime minister hmu puya phut thu asuya Mizoram assembly a special assembly kausela FCRA duhlohna official resolution siam ngei ro city in Mizoram in MP a vai tong le sap tong thiam athlang chuaka ani hian lok sabha he bil soi hawani huna a ebzong in thu soi ngei sia phut thu soin he bil hi soi hawani a pass ani po in Congress party chuan ngoi ringin an do mai don lova an do chunjom zel don ti soin Mizoram a caution hrang tele NGO te nu chamle chan hai te tana thok tu zong te chunga lom thu a soi ba ka he bil do zel turin tanwal puya asom ti a soi bok Vanapa hall kota Black Day huai hota hian Dr. Chila Kumar in charge Mizoram AICC point thu soin FCRA dan siam thatchu ando dal ngor lo ti asoya BJP Sorkarin FCRA pass atuma a target berchu NGO te minority te le sa khote naw ti anni thu soin FCRA hi antikhir ema he dan noya hian FCRA mangadin biak inte damdoin le school te thlengin chusak thei anni don ania soin he hian ko shante NGO ti angong don awanga du lo le do dalan ni thu asuya hetila hian BJP te in han RSS te chu he FCRA hian khong ve thei don lo ni in asoibok voin FCRA bill sang ni somni le paruk dodalna Black Day lungle le aizola huai hota hian resolution paruk FCRA amendment bill sang ni somni le paruk khi BJP kai shwai sarkar lai puin nu ki ro se India rama Kristiante chunga hleilen na thleng thin hi ti top turin BJP kai shwai sarkar lai puin hmal ro se India rama Kristiante thlawang hauturin Mizoram chief minister hi pen chuak ve ro se FCRA amendment bill sang ni somni le paru khi Kristiante na thatlo em awangin nukle tura na sataka nor turin Mizoram chief minister hian caution hrai tu te NGO hrai tu te le political party tin hrai tu te som khomin prime minister hmu pui ro se FCRA amendment bill sang ni somni le paru khi parliamenta putlu ani huna Mizoram MP te chu khai mai lovin ado dal zong ngein vote thak ro seti tele Mizoram Legislative Assembly ya FCRA amendment bill sak ni somni le parok dodalna resolution pass ani theinan Mizoram Sarkar in special assembly ko ro seti te apas he huna tan hian Dr. Lel Thanhola CWC member Mizoram chief minister re taklo ni to chuan Congress party le Mizoram mi pui tan hetiang hian thucha ati chuak India rama Kristiante tun ma puin harsan na kan to apiang in India rama Kristian in zom khom shwai tu ten ke te lo litan pui turin min ron ta o ve thina theitop choina a theina lai a ke puin mak lo lak pui ve to thin tun na FCRA ti dang lama abikin Kristiante le ke ni namnu fal ten ham chatna ram dang atanga kan don thin de tin zon rana harsat na BJP Sorkarin siam an tum thar le ta hi awan dwai thak ka ti in kan party zona top thing in kan do atul don ani chuta tan chuan kan nawlel thanzar le a thopui ten kan party an kai shwaina apo thei top chu ahma la turin du sakna ka hlana party mi puite po in thei to pa an kaiza in vena Congress party tan in lungrwal ta kha thok hozel turin ka du sakna ka hlana cheu voina FCRA dan ti danglam tum do dalna Black Day in mang hi thinlung takin ka thlopa program tluang taka in nei theinan du sakna ka hlana cheu kan ram kan nam le kan sa khwa hum himnan thei top chwa zelang u ati ani